We want immediately the Munisar Kulita. We want immediately the Munisar Kulita. Moriam Mokiti and the Talk and it will go great. Moriam Mokiti and the Police will pick up and it will go great. After the Sultan, after the Sultan, and pray quality. And pray quality. After the Sultan, Tribalism long live! Long live! Tribalism long live! Long live! Tribalism long live! Long live! Long live! Tribalism long live! Long live! Long live! Rod Katisong Pantang ng mga Rod Katisong Karo Padrito Karo Keting sila pagke ilagang soa mai kita nang kok pagke ila tumanjir Miriam Rafipi Alam Ibhan Than Atai Retin Approve of Retin Soal Bhan Keteng Kecok Bangke Itu Project Keteng Alam Li Haladat Kuk Sijoklem dulu Alam Ibhan Than Aron Repen Asam Polis Aegong kami Labang So Keteng Kecoknya Awe Al Iltuk Jongrang Sina Asam Polis ay galong kalau soal seksyon si je soal lo kan tengendi je lo ke tengen kalau soal dengan si domai tu makan ke Asam Polis atau kan si domai duran koko kalau kan soal itu kena lo kata betul labang itu kado kare apa itu arjuna koko non nanti lasi Munisar Kulita Bantame ada yang lebih dalam PUBG terkilo sedari fasilitas itu KSL itu tapi itu pasti di koran. Laki labanso kiri ada itu ke district administration fungsi ada itu. Langsung kiri kau koran dalam itu nanti rahan milion rupiah apa? Akhirnya tiapan ini keteng kecok Kajemet kahorong lagi itu tiktok tekrar berprojek itu bila pakai. Langsung berbantu. Itu komisi ini kan sama silang. Kata kosong itu market strong ini. Lasi nilihin, lapet itu sihin berbagai. Prajin dan halak keteng kecohan. Asal polis ayat tempen, halak itu mereka, tapi itu mereka kesongan kopko. Lapet lo tension alam berbanta immediate arrest nanti putih itu mangke Arjuna berkenan Sapini labangso danang letum sidin demonstrasi kapindo ponangkok alam te semepen ang lipen kanton Pinitong support itu APSLC Songga Tuman labangso sidin demonstration kita nangkok abang kelahendo ke damtang non hetong ni thom ni play pram inkoi raisier ni September alaso arjo di Ajo ili tuma engjir Mariam Rampipi Alang Lipat Asam Polis satu Kijok Heng Langu dak arkisam lasobang ili tuma dak long ekon long lapenon alang lino dak di medical college long si treatment ilang nang bom busil dum chini pon lasi ni tum loje Assam Police Act 2007 along section 78 B and C halaso dhara teng langsung kicok keteng apa polis Nilamuli Malaka alang lipat suspend wek nangji immediately action nangji on top of that alang litung nong labangso alang litung bangso awat hanbang Monesor Kolita alang liapan no hokle dosi tame immediately release nang po release nang kita pen police itu non mata public long la one back nang po kasi itu demand la kasi APSLC pen bangkal itu bom loje nason aron repen kether ke hap areng kepaso ilitum la tribal sa tumupat la bangso ining kipung kasi itu la bangso sidin demonstration ini po laki non first time gali doolo West Karbianglong ke election tang deten iluy ka awelang halada Duaramla konstituensi long dalam konsi klaim Bang Troxy Suarlo Pinso Tumat Boy Halangso
athana long ke sab ke tengkar la sona sai claim ada la si police Assam police ke itu matha laje a ek long lang long bukan te itu public tu man ke raje pa tu save ke la Assam police long role and function long lang lo bulo dang te to safeguard the public, to protect the public and common people di lahai sada rom long itu sida no etum tribals tu man Repen arang ke so non la bangso kesta alang itum ke police atum pan hana atum pan si information si pida matu je la bangso than bang school nang lelede hada nang lelede la hai sida arona teng pensi as a public common man common woman la tum ga mithanga road che place si police apan information si pida information ki pida police teman kirap tu pansi non bangke ka torture ke sap karbu la sona sai se la si totally again sakam se claim ke Assam police tu la ke aron karkan la si la bangso aron karkan anang litum JN serarak nangji lapen immediately ala ke arrest ke kidnap bang kami public long wan serang ko alang litum mati che claim pen la kali legal lang bang pat atuk kang hoy bangke APSLC ben ke condemn lo lapen ke APSLC ben chi song dun ga ti labang so monisor kulita putan ang tumpen ayan authority phan ko pini kapacing nam do dolom nilitum APSLC ben bangke nilitum president pen masi administration mate DC pan lo pale lo ala so lo ni francs nilitum pale lo biar ni lalu ni francs nilitum pale lo sila so tengpen administration dumta daito cheklem ko pusin itu ding tekon la pen pinie bangta la so sidin demonstration pen bangil lo pipu bangalain lo je ala so amalakat usipan immediately suspend nangji la pen Assam Police Act 2007 section 78 BC la bangso ana tengpen alang ni paling sai di Pulau Sopi, du Samsung Sing dia mir bilian, APSLC song pen pinita kaca song deng, karena apa tu ponang tu hati la bangke, nang dokso ari sekolah lo, athan bang, kita sanggup kan kumat ni net cek dulu, ala bang soke net cek lo, non polis atum, kumane kitin hab atum pan alang litum hang lo, alang litum bendak, karju kata li patu lo, karju kata li patu pon lo ni litum song pen hang nafta tikang kitu dia song gabe lo, karju tarlim nako, buat kita kami la bang sok karju kata li bahut tekong bang lalo, kania tok di sanggup pan, polis atum, dak dok muka polis station haru kisah ke job ke tengker ke apa lapuan lo meri hing penta pangsip lo posisi tu mahin pen birta long lapen la so long bangke kopi lo acor apan kania topi acor Mariam rong pipi apan sitame kisah lapuan se kisah lo abang bethi abandam thorthar lake kadok kami ta arjana bangke theklong burlo non dak Difu Medical College along si selang bom lapen dak ni tung karjulo bang kopi lo Mariam rong pipi apan kisah bomahut kesab bomahut semi langsung police station AOC bangki putuna bangala pulo Mariam rong pipi aphan api ari heklap arengai se lengta se kesab nangi pusiki putun pu lasi lake suar lo phan lake kelang plot kelang rem la puson ta dake ang theka bangke klang rok lo lapen anpar sitame birta kelong teng pulotang te ha
la kang thilang solam ki abhini la lam ki hala solam ki da bandet pusipu hala abhini la panda nang litum si okchodet lo non da nang litum si la so kolita panda okchodet lo pusiki puta la sonda birta longdun la sila ke dam tangalam hala solam ki purdam mangala ke kheng bongalam ka pachar boji phan ke lang prot ke hijim alam tan nang lirok lo la sida Sita menon jasa met pet ipin sa song pen itu mah hin pen ki hang labang ke kupilo semi langsung police station thana longa usia phana bangken non men suspension ka ibek nang kokko athema ke phan ke langrem lapen par sa soar lo phan ke langrem lapen atai ka pin phan hang apu fa pin hang the ka pin phan ta ke sap ke chong ke habang lo kok lo lasi suspension nang klebek nang po lapen dok moka police station angkang long sita me ke sap ke choket henge do veglo so pin so police so arlo phan kapap po la ta do veglo lasi komat si hada ke klema la bangke prapjin pen kiri tarli ba bangke lake do veg nang po la pe ke chok che de ka bang ko phan bangke lake inside veg nang kok po lapen la solo bangke ithela mangeni yena kok po racharia le bola mapan kali setame karbiang lo CM pulutang de la ke karbiang lo ngarlo kupia ki sunma kupia ke boyma hala bangso puthak ke cengsi aprang si kaningi to nengi bangke lake tulira mohang ke hayo ke do bom CM dala ke arpu de la alang li si aprang si kar jab nengi no e non piniarni moriam ropipi alang li phana pon police ka chen meka holo hala bangso porut CM tulira mohang ke hayo konar lo ne lam the si alang li hin pen ning du ka chepek lang theklong le aning ke oi ta ka chepek lang theklong le aning ki chi aning ke ka chepek lang theklong le lasi kupilang thek lang de lake karbiang lo no jo phale chene holo sita alang li hin pen bangke thanga plastic sakta be pustang thek lang lo lasi la bangke alang li pansa me lake pin rem lo la pen prapjin per alang li sita medak ahok pada kang sai kelong je pada bangke aprang bang pen karjap je pansi pilih pada bangke tuning ri lo